Hello everyone, I'm Rabichandra Konthoujam, third-year Mbbs student at JNIMS IMPHAL. Welcome back to this new video. So let's get started. Mbbs third year gi ahang namin ning tijara yung sina taram nong biri. First of all, remember breakfast amu semse sisine chia seed ne ai nung dang tingam mane chia seed overnight chop oats laye oats karap chalani lagi lafo jung so chalani breakfast ayam nas mai chai daga protein khara ma hap chalani yam dre 10 gram kitchen do ai je breakfast ya manas mai chai je to pa je girum gum cha ba yawe duga to pa cha gum ba de break ma cha de yam pang cha de marak ta nong phatok cha ba di yawe cha de ba hai da duga ising je hanan di de yam thai ba 4-5 liter ka thai nong ma to chu kitang han le ta ko isi ham sun to breakfast Masih di first day ni na kaya nga loisale mai je masih di kano ne posting jo opthara time opthagi OPD di ta ni na OPD ding katang haren pung mapamakhay da cha jarni na first period katang ni cha ni purni first period ki haise medicine gi notebook ma pai re and sima de hat ya weather tum ma ga lai no ai da weather class to nong ni chu go ho jale to je nong chu go jale marak ta posting je halakong farak ta dong wale posting gi pocho ju pu ga ren class ta lai na marak ta matam yau jika andi sima han hapchen ge torch light ka ju sina ga sina ga di khang re ni hapani ga sino book chi ma backpack to bag to in ham Halo, ay sama koyo ko ito mo di ay third-year Mbbs tanjari. nong di hang khar di hang ma le Yakan ta di hatin tup tum ma ro nong chu gi bagi kano di dang chik lang na le wasta ai phone di lang ni ba lang da ba hang aji ka pa ngam de la May mo tatay sa salamin. Halo, as phone na mo malik sing ba. Como sampo gron. Igming Ronel. Lor. Kaya ay ko ay. Saya promise tayo lo. Saya dudi saya. Sunggi pergi yung intro masang to bro. Ay topper. 8 to 9 gi medicine class ne snake bite ki matang to re. Juga C class lower ka le ga optha gi posting chale OPD da. Posting lower kitang halap lower. Do OPD de la patient kara sarna sini ka tale du ka vision ki matang ka nga tale asin. Du thare. Posting lower pung kitang ngale tara ma thama khaim ta. Chak nam to ge. Yes, phang tong pa chala. Lần giả thôi như thế này chứ quyết định ngăn này quick group này
lunch kanghoga kangsoi ka changsega chak chasaluramina ang patharage duga mathangi class amuk chanaba pung amagi nangnaba ayuki weather duga hojika hojik khoi hojik kano chali class afternoon class ne tawroi cái community thì cái lại thì hay để I'm for you eh kakak lu ay promise na siya kawan namin Incalo. Tagi Pidyagi 1 to 2 class ne. Do 1 to 2 class lo sarna. Am thing lo thare. We mathangi mem do community mem so chat ki mara pharam ko na mo ha. Ini sudah mana nama? 1 2 okay 14 15 Present. 16 17 Today. Pidyagi di sudah loy. Do. Ini community di notes kasih. Mathangi class MCQ class test am tawne hare do community se kano ju ko tawni na is second year dagi class hore pasana adu do hunta ki date 20 je exam internet assessment exam internet assessment 1 dai re class out ne am mang dagi date 20 class do yam wali ngai dagi dagi april gi date 20 je da exam internet assessment 1 tawre na din thara kram ne ko hoy do koi community medicine gi exam se tawri kai na kana khoi second year de dum class phasna tawri ba to so issue second year da khoi ma main subject hum hoina tha ka da main on tam heba na tai subject every subject se dum class loi tawe da na adu du ko tawgi baga te 20 bogi manu na tawda ba theory du ko taraga internet assessment 1 tawni adu me am video se ngasi gi di swa da sin jarage dum second year third year se dum hoi third year ka heba gi sa da dungai ba madi phawi adu class ki oina chali sing si di almost same ni haidi second year loi tawba hogramni na ngasi oina new leitre new haibabu today we learn some new topics phasana di khangbadi ngamde khara topic point amani di khangak pa yawe da ayamana di khangde ado mayam ngasi oina di video sa loi sinjarage ado mayam video se noi bergadi like to sunbiramo do subscribe to driya subscribe to sunbiramo comment subiramo mayam do ngasi oina di video se bye bye